Barış Doktor Ofok Oras, akademisyen ve parlamenter beriye Türkiye'ye, kuj İstanbul'e de gelme dabi de serve bişare. Cenab-ı Doktoriye Barbaş, tu bxeratı jibu Kurdistan bişare. Dest ki yani nirxandina ve bizanım derbare ev pêşveçûn û pêşhatên nû yên pêvajoya aştiyê û çareserî ev amadekariyên têne kirin hin çawa dibînin? Aslında sonuç almak بەڵێ için بۆ ئەوەی بە ئەنجامێکی تەواو بگەین son derece uygun bir iklim var. دەتوانم بڵێم ئێستا کەشێکی زۆر گونجاو لە ئارادایە Bu şiddetin reddedildiği, siyasetin ön plana ئێستا هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی کەواتون توی ڕەت بکرێتەوە هاوکات سیاست بەرەو پێش ببرێت güven verdikçe destek daha da artacak. چەندی با بڵێن ئارامی و هەبێ بێگومان ئەمە پاڵپشتەکانیش زیاتر دەبن زۆر باشە. عەبدوڵڵا و جەلال ku niha li Îmraliyê gotiye şanda Îmraliyê gotî here Başûrê Kurdistanê, Herêma Kurdistanê gel Serokbarzanî biaxivin, nerîna Serokbarzanî ji bo min giring e. Hin vê yekê çawa dibînin rolê Serokbarzanî di proseya aştiyê û çareseriyê li Tirkiye ku niha amadekarî bû têne kirin? Bu görüşmeler çok önemli. بەڵێ بێگومان ئەم دیدارانە زۆر گرنگن Türk-Kürt kardeşliği, Kürtlerin de kendi برایەتی içinde کورد و kardeşlik تورک و barışı هاوکات gerekiyor. برایەتی نێو خۆی شتێکی زۆر گرنگە بەڕاستی O yüzden aslında Irak لە Kürdistan ڕاستیدا modeli هەرێمی کوردستان Türkiye با بڵێن ئەو شتایلێ ئەو مۆدلی کەوا هەیە ئێستا بۆ پەیوەندیەکە شتەکانیش زۆر باشە مۆدلێکی زۆر باشە şöyle düşünelim. Süleyman Şah Türbesi'nin بەو شێوەیە بابیر بکەینەوە لە پێناو ڕزگارکردنی tutum aldı. گۆڕی سلەیمان شا پێدە و تورکیا هەمان هەڵوێستیان هەبوو Sadece türbelerin kurtarılması واتە için değil, پێویستە ئەم هاوڕابوونە ئەم هەماهەنگیە نێوان کورد و تورکیا زۆر گرنگە بۆ ئایندەش ileri sürdüğü, ortaya koyduğu bu modele ئەو پەیامێکەوە عەبدوڵڵا ئۆزەلانیش هەیەی باش. Birleşenlerin verdiği destek çok kıymetli. ئەمە بابەتێکی زۆر گرنگە بەڕاستی و زۆر گرنگیش دەبێت بۆ ئایندەی تورکیا زۆر باشە. دکتۆر tu xۆشی dizanî ku çareserkirina pirsa Kurd yan biratiya di navbera Türk û Kurdan îtir ev hewla ji sala 1993 dest pê kirîne. Yani heta niha berdewam in li hîç demekê serketî nebûyne. Taybet sala 2013 û heta 2015. Yani vê carê hek çawa dibînin. Divê baweriyê dane ev amadekariyê hatîne kirin yani ciddîne ji bo vê yekê îtir temam pirsa Kurd li Tirkiyeyê de çareser bîtin, aştî wê berqerar bîtin. Tabii son derece ciddi bir proje. بەڵێ بێگومان ئەمە پرۆژێکی زۆر جددیە planı yok. چونکە ئێستا پلانێکی دیکەمان نییە بژاردەیەکی دیکەمان نییە بەڕاستی Rejimin بە تایبەتی لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد و هاوکات کشانەوەی ئێران لە ناوچەکەدا ئێستا زمینەیەکی لەبار هەیە iktidar da aslında بۆیە دەسەڵاتی تورکیاش دەیەوێت لە پێناو چارەسەرکردنی کێشەی کورد هەوڵی ئەوە دەداتکەوە هەنگاوێکی مێژوویی بگرێتە بەر ئۆپۆزیسیۆنیش پاڵپشتی ئەوە دەکات بۆیە ئەگەر خوا نەخواستە شتێک نەبێ یان با بڵێن هێزە دەرەچەکان کاریگەری خۆیان نەخەنە سەر پرۆسەکە وا دیارە ئەمجارە سەرکەوتوو دەبێ زۆر باشە. Ji bilî desthilatê doktor, ji bilî desthilat û opsiyonê ku weke cenabê te amaje pêkir îtir desthilat ciddiya opsiyon jî piştgiriyê didetin. Cadeya Tirkî yan bişin hewlatiyê Tirkiya piştgiriyê dide vê proseyê, amazde ye piştgiriyê bidetin vê proseyê. evet verdiği söylenebilir. بەڵێ دەتوانم بڵێم کەەوە ئەو پاڵپشتیە هەیە Tepki yok. بەلانی کەمەوە کاردانەوێکی نەرێنی نییە ئێستا خەڵک چاوەڕێ دەکات Harcamalar هەموو ئەو خەرزیانێکەوە بۆ چەک بوون ئەگەر بێت ئەو خەرزیانە بۆ خۆشگوزەرانی خەرز بکرێت بە بۆچوونی من زیاتر دەبێت ئەو پاڵپشتیە لایەن خەڵکەوە Baş. Te got desthilat piştgiriyê dide, opsiyon piştgiriyê dide, cadeya Tirkî jî piştgirî dide. Pîwîst e divê navberê da Kurd çi bikin. Taybet Qendîl ku kêşeya serekî ji bo çareserkirina vê pirsê Qendîlê dibêjin.
yani qendîl piştgiriyê dide pêvajiyê vê carê? Kandil zaten Abdullah بەڵێ Öcalan'ın بێگومان قەندیل perspektife destek vereceğini پاڵپشتی لە دیدگای عەبدوڵڵا دەکات و بەڕوونش ئەوەی ئاشکرا کردووە. önümüzdeki süreçte Abdullah Öcalan'ın بۆیە لە açıklamasıyla قۆناغی beraber ئایندە لەگەڵ پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان Kandil'in de bu süreci چاڕوانی ئەوەین کەوا قەندیلیش پاڵپشتی ئەو قۆناغا بکات. زۆر باشە. بەریا çendekê doktor hing jî dizanin ku cenabê Serok Barzanî di gel şandeka Rojavayê Kurdistanê jî rûnişt bû. Her derbareyê aştiyê û çareserkirina pirsa Kurd û piştgirî dida vê pirsê û heta niha jî ew hewl berdewam in. û li Tirkiyeyê jî taybet hatina şanda İmralî û danîştin di gel Serok Barzanî. Yani hin rolê Serok Barzanî ji bo ev aştiya li rojhilata navarast çawa dibînin. Pirsiyar ev bîtin baştir e. Eger têbînî axiftin û daxwaziyên Serok Barzanî weke xwe bên cêbecêkirin, dibe wê bariyê dane ku ev proseya pêngavên baştir da avêje? çok doğru olur. Sayın Barzani بێگومان زۆر باش دەبێ. model ئەو ve önerileri son derece استراتیژیەکەوە بەڕێ سەرۆک بارزانانی کردوێتی زۆر گرنگە. bir cümlede özetlemek گەر gerekirse بەرستەیەک بیڵێم şiddetle, terörle değil, ئەو دەڵێ بە تونتویژی و تیرۆر نابێ بەڵکو بە دیالۆگ و دانوستاندن ئەم کێشەی چارەسەر دەبێ. bence tek çıkar yol böylece بە بۆچوونی من tekrar تاکە ڕێگا ئەوەیە کەوا ئەو مۆدلە جێبەجێ بکرێت. بۆیە Barzani'ye teşekkür etmek isterim. من خۆم سوپاسی بەڕێز سەرۆک بارزانانی دەکەم لە بەرامبەر ئەو قسە بنیادنەرانی کەوا کردوێتی. Tamam, dest xoş. Doktor bila dawî pirs ev bîtin. Yani beşek ji akademisyenan, yan bijin hawlatiyan, şir vekarên siyasî dibêjin, yani li vê derê ciyawaziyek cudahiyek heye. Ji aliyekê dibêjî desthilat, amadekariyan diketin ji bo pêvajoya aştiyê û çareseriyê. Ji aliyekê din, şaredarên hem CHP hem jî yên Dem Partiyê ji karla didetin qeyyûman li cihêwan dadinêtin. Hin vê yekê çawa dibînin? Ev tiştekî asayî ye? Xizmeta pêvajoya aştiyê diketin? Bu tabii gelgitleri olan bir süreç. بەڵێ بێگومان ئەم قۆناغا هەندێک Bu kayyum کێشەی تێدایە بۆ ئەوەی سێ پارتی سیاسی لە پەرلەمانی تورکیا پێکەوە وەستاون لە پەرلەمان بۆ ئەوەی ئەم یاسایانە بەلاوە بنرێت. aslında barış ortamının gerçekleşmesinden sonra sıra anayasa değişikliği ve yasaların değişikliği. بێگومان دوای ئەم پرۆسەیە هەوڵەکان دەخرێنە گەر بۆ گۆڕینی دەستوری تورکیا و ئەم کێشانە چارەسەر دەکرێت. هەر لەم چۆنگەیەدا ڕێگەیەکی دیکە نییە تاکە چارەسەر بۆ ئەم کێشەیە پەرلەمانە بۆیە بەڕێز ئۆجەلانیش هەر ئەمەی کردووە و داوای کردووە. Yani çavara çeş Öcalan diken. Dibêjin daviya vê mehê Öcalan vê gaziyek hebîtin, bangewazek hebîtin. Hin weke Doktor Ofok Oras pêşbîniya çi diken, yani Öcalan vê daxwaza çi biketin? Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bala yekem car siyasetin açılması için dawa dakat بێگومان ڕێگەی سیاست بکرێتەوە لە پەرلەمان هاوکات دیدگایەکی دەبێت بۆ ناوبردننی وەڵگرتنی تیرۆر لە سووریاش لەبارەی پێدەوە پامێکی دەبێ bir parçası oldu. دەچێت بانگەوازیەوە دەکاتکەوە پێدەش بە بەشێک لە حکوومەتی سووریا Suriye merkezi yönetimi tarafından هاوکات güvenliğin sağlanması. سنوورەکانیش لەن حکوومەتی ناوەندی سووریاوە پارێزرێت ئەم پێشنیازانە چاوەڕێ لە دەکرێت عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئاماژی پێ بدات. Zor başa. Cenab-ı Doktor geleki spas, Doktor Ofok Oras, akademisyen û parlamenterê berê Türkiye, ku ji İstanbolê gelme bu geleki spas ji bo nerînên hewa. Hin her hebin.